Dia sudah happy baru cakap channel dengan JS kasih family vlog. Saya kata vlog di AI yang bam dok ha. Kata cik pun. Oi lah. Jir suta jalan kemat-kemat. Jir aneh pung dok khai wah di ayong bam nanti masih Dia tahu sentuh badung rim. Tahu. Tahu. Ayong bam dok khan pung aneh dia pung nyong pua nga dok kha cer te mas ai kawang ai ti we cer perlok tidak lun cer ti chai merire macir sane we yung bam alor sane we yung bam dok kha kawang tidak tahu kenar di mau jadi yang ibam titik ini dulu maulin cion dulu maulin cuma puk puk kina sa puk puk dah kare da pipi on dulu na sa komen na cida on dulu maulin men pu tu kupo pu bitir enan rupa pu kupo da cer di perlok tong bon tedulun ji ti dulun maulin diputar kepo non we dulun tapi orang dulun ayah dah si orang dulun maulin sa komen pi orang dulun ayah cer kai lantar aduh tahu cer aduh tahu cer tahu cer rombon cung pitak tedok lun cer cung pitak kabon ông cái lan thì đọ cer cung pitak cái lan đọ luôn đọ coi luôn thì abam reperlok na này đọ luôn saya komen dah ciri cibam này si abam bah cuina này đọ coi luôn này dia kakak lan aduh tahu cer dia aduh tahu ji enggabon cir perlok nih tuh teman kelah
mai klah dir dah cide nan mai aus tu teman klah nan mai perlok dia mencuba perang ya lekai Christmas ong perang ya lekai Christmas des sai sentu ayan hai nei des tu ayan sai ha amane dia aus tu teman klah ngelai wan terkain iti were en cirok kha pa diwan re diwan ong snai ngon khat wang berthi diang nek wang berthi cir perlok cir ni wang berthi cir ni wang berthi nanui wang ong cibam beter numer enak padang nanui cir numer enak padang nanui nai man bam cibam bam tat pertelang nanui polis cur man bam re yang bam tat pertelang nanui kanislah di cibam re cibam tadian wai manusla ula kecau dangang abang bahabam nan wai pad menceng so uceng we man dabam dekat nan wai enak pedang nih dangang abang bah nan wai perlok pi bam re nan wai deci abam cir en nih tuh en pun kenore en kendiat nanti te perlok terkenengan berguna video lah habis ngutenar subha dan ki perlok nak mai ke video junga subha share like subscribe lem bye bye perlok.